Sevgili alçılar, Facebookçu taş belgisi menen Melis Mamatcan деген атын жигит сыйлана. Facebook sosyal tarmağındaki aktif dürügücü Bişkek şehirde Tezatan Kurması'nın başçısı Gülnar Ataşbekova mıhtı Facebookçu taş belgisi menen sıylana. Facebook sosyal tarmağındaki aktif dürügücü mıhtı Facebookçu taş belgisi menen Bektur Bazakeci sıylana. Taş belgisi menen Batır Ordu Koğumduk Birikmesi'nin başçısı Adil Nazar sıylana. Anlaması Adil Nazarov'tan bizden sorandılar. Bu jigitimiz Batır Ordu Koğumduk Birikmesi'nin төрағасы болғандықтан азыр кейін батырларға байланыштуу ең мыкты айтып берсе Акчалай байге барып берем dedi. Мақал, батырлар жөнінде мақал. Кимдая? 3 мақал. Дароо 3 мақал айтыңыздар. Батырлар жөнінде. Жигиттер четинде, жооп этинде. Ырыс алдым турак. Кудурет. Батырлар жөнінде. Айтырсаң, батыр жөнінде 3 мақалды дароо айтсынчы. 3 мақал дауышпайды ошон үчүн. Дауышат. Так, болбосо мына кел. Микрофон берип атабыз. Батырлар жөнінде 3 мақал, бир эмес 3 мақал. Батырдың атын алыстану, жанына келсе бір киши. 1 Батырды учур жаратат. 2 Чечендин көркү таңдайда, батырдын көркү маңдайда. 3 Adil Mırza siz karar kırasız. Kimdaya? 3 maqal. 3 maqal. 3 maqal. Gülberici. Абиз. Men бийликтегилер жөнүндө айтатырым. Айлаганын бешеши ышкырын баштарат. Жүргөн жери мызышып кылган иштен пайда да жок. Көп суур тереңин казбайт. Rahmat. Devam edelim inşallah. Батыр болсоң жердегі барынчылап көтөргөн батыр бир өрөт, коркок миң өрөт, дагы 3-чү макал, дагы бир эл жигит эл четинде жооп этинде 4-чү макал болуп коюн. Батыр фейсбукчулардын жолугушуусун уюштурат. Çok rahmat. Kudret. Батырдын сөзүн күчү өзүбүздүн. Батыр батырды жемиш бар. Kudret. Азыр кайдаланып. Бу көрөк мага айткан экинчиде жашкалы ким болсо ошого акчалай белек берет. Makul. Batır Bayga verelim bir. Bu da açık mısınız? Жалана батырлар жөнүндө макал айтасыңар. Батыр бир өрөт, коркок миң өрөт. Батырдың көркү маңдайда, чечендин көркү таңдайда. Жаңы макал чыгардым, батыр фейсбукчулардын жолугушуусун уюштурат. Батырды учур жаратат. Батыр болсоң жерде болуп барынчылап көтөргөн. Батыр бир октук, бай бир жуттук. Эл жигит эл четинде жооп этинде. Туулган жердин топурагы алтын. Ел четинде жол келсе, жан аяган жигитпи? Мал четинде жол келсе, мал аяган жигитпи? Жок, келгенде мындай кылабыз. Бул байке жаңылып калды, батыр жөнүндө айтпай калды. Аркы жигитте жаңылып калды. Байдесин бөлүп берип койбойлу, Эки кыйын макалчы экен. Келиңиз, канча байке койдуңуз эле биз суммасын да сурабай калыптырбыз. Негизи
baygesi 1000 so'm de, biroq lekin yigit degan batır ekan. O'shandaqdan har birine 1000 so'mda 2000 so'm. Красавчик.